Рахмат. Жакшы музыка экен, тойду эстеткен беш бармактар тоткондагыдай. Кандайсыздар? Неге кайгылуу өрдү жакшы көрөсүздөр? Таң калганда жыргаганын укпайт. Кайгылуу. О жерде мен сенден кетейинчи десем, о жерде апалар деле деп отурушат. Сиздер кайга кетесиздер уже? Az Kırgızstanda toy ушунчалык өнүктү. Эми бой болгондон көрө той болсун да турабы. Ниетибизден табып эле жашап келатпайлыкпы. Тапканың тойго буйрусун, тойдон жолугалы деп тапканыбыз тойго буйруп, тойдон жолугатабыз. Анан тойго барып алгандан кийин дагы кийинки боло турган тойго намек таштап коюп кетебиз. Ошо 2 жаш бактылуу болсун, кийинки жылы бешик тоюна чогуу келели. Анан чакырса эле тойду көрбөй коюп деп кайрайбыз. Тойлар болсун, келиңиздер, Кыргызстанда той. Бүгүнкү ошол тойдон бир татынакай көрүнүш. Беш тамандын жигиттери. Точно ушул жере күндөн күнгө Кыргызстанда ресторандар көбөйүп, жасалгалар да өзгөчөлөнүп, заманбап тойгана болуп атат. Карасаң, экрандарды коюп, живой музыкалар, сонун ресторан жок. Менде да биринчи жолу келип атам мен азыр. Сонун ресторан экен. Ким той эмес, ким менен сүйлөшөт? Билбейм, мен бир киши менен сүйлөшкөм досум. Эми той бир киши менен сүйлөшкөм. Алейкумдар, кандайсыңар? Жақшы рахмат ким элейди? Тиги Абдулла Рахмановдун баласы эле? Жок, жок. Эме? Рахман Разыковдун баласы. Рахман Разыковдун баласы. Рахман Разыков. Экинчи аялдын баласы. Түркүнү болчаңыздар менен Союзбек Сейтқазиев. 2022 жылдын 6 январында Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармонияда Ассаламу алейкум, Кыргыз элинин урпаттары, бүгүнкү керемет кечке кош келипсиз. Күлгөндүн билгени бар аттуу чоң программадагы күлкү концертине чакырабыз. Концертти ырчы куудулдар коштойт. Башталышы 18:30. Сенин суроо алган жача аялдан деп? Жок, бул эме Рахман Разыковдун не бара турган аялдын баласы. Ал киши дагы деле алып атабы? Токтой элек ал киши. Ал тагдырына көп аял жазыптыр дагы. Билбейм. Эми тамашалап атабыз. Эме бул кайын чөкөстү. Чөкөстү үйдесиңби? Не, казір? Чөкөстү алып келдиң турбу? Ооба, алып келдим. Сөз ки өзү. Дагы айткандай айткан, мен жигитке айтып болот, чөкөстү нама келсин деп. Той эсимен. Той сиз. Сизби? Космос жазып бар болбойсо, мен азыр аксыз акып койчу. Ошо программаны алып келип берип коюңуз. Мен болот. Жомон, Берекелүү киши. Oyun dedi bereket. Sen de Ben nasıl bulaşım diyorum? Bir ters baba. Bir atacurt. Bir apacurt. Taracurt deseniz. Taracurt. Taracurt. Yeni kanlarına bu aynı sınıflara giriyor. Vallahi ne izlersin? Program özüstünden Vallahi sen çok açtın ki. Ova kim? Toy kullanmışsın kim? Öyle Ova. Kaç kişi Toy ушундай болсо тойдун ээси өзү карасаңбы шайыр киши экен. Тойдо мына шайыр өтөт. Күлүп турат экен, а? Күлсө көзү көрүнбөй калат. Концерт мындай даярданып тур да. Программаларды О мен кылып коелу дос. Ушул бүгүнкү тойду аман-эсен өткөрүп алайын дос. Жигиттер. Баягы берген сакылап $100. $100 берген балаңыз. $100 алып, ана тойдогу такыр бошой калышы мүмкүн да. Ана жөнө таңдап буласыңар да. Заранее. Вот. Конкурс не болмай калса, мени күтпөй кете бересиң. Эми кудай сөктөн келип деп турабы? Ким, а? Ким? Ой, ким? Молодец. Эркек.
Mınау kişi kızıkta işkene. Seni erkek dedi dağı. Ben жөнлап kettim o. Sen burada bilsin kim erkek emez ki. Cana başında... Böyle ikinci hayatı balası olsun. Cana başında bana da istediler seni. Ana ben tartıştırım, vaktim oluyor. Kapak göynekler içinde. Kopuz toydan yemeğin takmaya basalar getiriyoruz kanalda. Müze getiriyor da bana. Müze getirirsek de ne olur bunlar mı değil mi? Rahman tıpala sana kuduz geldi. Rahman tıpmaz, Rahman tıpmaz. Ne desek? Sen için çayalım bak. Ciddi klası ortak işte. Demet abi. Biz Sen giyin kastımı. Ulan desin. Gel. Yaşa. Ama kişi bir olsa beni görmeyin de sen. Ben çöğdele turamdan diye de sen. ben yaşayayım. Sen bilmem bro. Ben puan yemeğe koydum ki. Bize göz bir yakta turası hayatta toy buldu ya tabi kopuz. Şu muydu? Buna gel kaçtı. Ya, Buna gel kaçtı. Gel hadi. başta ne? Ya başta. Bırak hadi. Ya uçtuk. Buraya bak. Nereden? Tüyülde nereyim? Ve kandan vuracaksın ben. Ve vuruş gittikten öyle. Ben de 4 çıktı soymamam mı? Hiç. Hep 4 adamlar görürse. Ben özümce bana Oslo'ya koydular. Babam da ayal gereğimiz. Ne Oslo'ya koydu? Sana turmuşka çıkkandan keyin men atının bilen çoğu jaşabайм. Ama ne? Bilmeyim. Çünkü bu. Algın meyli. Erken turmuşka çıkkandan keyin bana özümce bir maşina alıp veresin, su salını açıp veresin diye Oslo'ya koydu. Ya tamam. Ana ne dedi yani? İşte gelin yoksa. Fark ettin çoğu. 6 yıl söyleşken suyun 6 saatte jetmey kaldı. O şöyle bir 60 saat kavuzlarsan ölürsün diyor. Şu başlı rakas aytkan bolsun. Özüm suygun kızlar uylanıyor. Toydu tuttum değilsin diyor. Yok onda tuttum. Ben alış sakında kudası yok. Çekçe attım bari çakırma. Mına restoranı çıktalı adam. Jetaslar konda jarısı vurup koygan. Bayağı telefonumda tobot boy жүрген kızlarımda kaynak bir şeyler atar. Takın. Ben yazdım kartasında sırası bak. Ülkede bak hazır vakit bakın yaptı. Bana toy tuttuk bana o. O gibi değil. Şu anday olmatma. Bu kelgen konoktordun arasından boyduk kızlardan bolsa kara. Elin arasında tamam. Sap. Ben o konoktordan mı? O çarşıda. Toyga konok bolup belli turmuşka çıkıp ketken kандай gerek? Kalmay. Ben görmez süreçte patı bilim böyle mi? Hem görgönün ne oldu? Görgönün ne oldu? Bunun ne oldu? Görgönün ne oldu? Yo yepine uçtuğunu gördün mü tanım diyorsun. O mu? Tamam. Ne kalasın? Ne kalasın? Ne kalasın? Ne olacak da kaç ayda yapar? Bizim sizde böyle. 15 ayda yapar. Bundan yana uzun durum. Eylül'de böyle. Sen ayıtarsın. Sonra mesela ortada 3 tane görüntüğünde bir özür sıra 15 geçer bir sifra ayısın canlara bir özür ayısın o şurada kayısı katar kayısı orundukta toşta sifrasında kim bolsa o usta oldu o şu alasın alasın Erkek bol olsa çatma. erkek olmazsa akşam yemek istiyor bırakam oyun Şu ağzında lan. Aytыңызшы bilmesin aytыңызшы. 15 geçer bir orundukta aytırız Мынчан чирят, мынчан чындан мындай. Экинчи ряд, 7-нчи место. Мына жактан башталат. Азыр баштайбыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Кандай чамбыз? Аяш? Ана, olmak öyle gelin falan болады багыңда ачылган ушу. Кандай керемет? Концертке келе турмушка чыгып кетет деген. Жүрүңүз. Жүрүңүз. Басыңыз. Бізге gelin bulup бересіз Ya, жолдош турат.
Жаман ишенчектеріңіздер жібекейді. Жүріңіз. Ал менен түшүнүш бар, көрбөй койсун. Жанагы место тандаган эже бар го? Ошол өкүл апагым коебуз. Расход ошо көтөрөт. Жүрүңүз. Жанындагы күйөө жолдош болуп калсын. Күйөө жолдош го. Эс. Бол, акылдыгы. Жүрүңүз. Келинди алып жүрүңүз. Тимиле калмак кийип чекчейт даярдан алган. Кел. Кудай жарасын, өмүрлүү. Төрт үйгө жасап чыга алат. Жүрүңүз. Музыка коюп. Туғандар, арт жақта қарап тұрғандар, қандайсыздар туғандар, қаптал жақта тұрғандар, саламатсыздар туғандар, суықтанып қарап тұрғандар, бүгінгі сүннет бүгінгі екі жаштың үйленіп тойын ашық деп жариялаймыз. Аңдамесе бүгінгі тойымызды ашып беріш үшін biz бұл жаққа бишілер тобын шақырайлы, өзі жалғыз биші тобы бүгінгі тойымызды ашып берсін. Өз жалғыз биші тобы. Düşündüm. Ben başka restoranda toyum var, beni gibi raşlatladı. Öz başayla cütta toyum var. Kıldım. Ne kıldınız? Raşatlı. Canımı gibi bilet. Gelingizler andemese бүгінгі тойымыздың себепкерлерін шақырайын. Екі жаш босағада аттанып тұрады. Ор келмесе ордыңыздардан 2 минутаға тұрып, кішінекей тамаданы ұғып, екі жашты жар-жарын қоштасында қосып аламыз. Jar-jar aytdım. Gelingizler, kızıklı toy olmadan. Şimdi çakaladım. İyi geliniz. Bugünkü toyumuzdu tamadalar tarafından açık
деп жарыялаганыбыз менен официалдык түрдө ачып бериш үчүн биз бул жака 2 жаштын ата-энесин жана ошондой эле өкүл атасын да бул жака чакырайлы. Келинибиздин, күйөөбүздүн курбу кызын, күйөө жолдошун чакырайлы. Келиңиздер, кадырлуу биздин бүгүнкү тойго келген сыйлуу коноктор. Өкүл эне, келиңиздер. Күйөөбүздүн эң жакын досу. Каякта отурасыздар? Бат-баттан эрте келип бересиздер. Өкүл эне сандыда отурат да. Өкүл эне бул жердеби? Келиңиздер. Молодец, тамада сөз таппай калды. Келиңиздер. Өкүл апа келиңиз. Талган чыпчык коногу тааныш болсок болобу? Мына күйөө жолдош кылгалы. Келиңиз. Күйөө жолдош. Жүрүңүз. Ben siz kayıt oldum, siz vitesi de. Ooo, buna köye yoldaşın özüne. Olsun, okşaş. Köye yoldaşı mesela Ayşe nasıl olur bana? Çıkın, bana, ökülelim. Siz padruşkası mı oldunuz mu? Merak ettim. Ama da bu bağın dostları, bağın dostları Rusya'ya gidip kalıp ayda açılmaya geldi, ben dostluğu kullanmışım. Gel çıkınız. Dostumuzun canına orada durunuz. Dostumuzun canına orada oluruz ya. Gelinizler. Hoş geldiniz. Soğuk koyduk. Buna dostum ya. Ya. Aşıkmaydık o değil mi? Evet. Padruşka mı? Padruşka. Bir padruşka. Suriye çıkış bile kalktı. Padruşka. Gel biz. Gel. Çıkmamız padruşka. Kurba kız bolu benim. Bazı zaman ben çıkam. Padruşka mı? O geliniz anda. Geliniz. Talgan çıpçık konuğu, tanış olsak konuğu, ölgen çıpçık konuğu, övüşmesin konuğu. Alece diyeyim. Alece üydögün öyle mutlu çeçip koya oturturmayın da. Çalkalap değil. Çürünüz Ece. Padruşka gene tadana. Çürünüz. Evet. Padruşkası gelinizde murnurak çıkıp böyle çaşaplarla bolu var. Geliniz bana. Geliniz çaşıp da. Özümün ümitörle. Normal yolda. Et karavlam kazan. Geliniz. Kurbanısınız. Gelinizin canına durun. Gelinizin canına durun. Gelinin canına. Gelinin canına. Tapma kaldı. Nerede düşün? Gelinizin. Gelinizler önemese bugünkü toyumuzdu algaçkılardan bolup açıp versin. Kүйөөбүздүн atasına mikrofonunu uzatayın. Geliniz aksakal. Köpten beri niyet kılıp oğlumdu üylep elden ak bata alıp vereyim dep niyet kıldınız ele. Allah Taala oşol niyetinizge jetkizdi. Toygut bolsun. Gelgen konoktor menен uçuraşıp 2 jaşka kabul dilek sizden bolsun. Anlamese Istakeyev bolsun. Familiyam da bilesin. Söz akıştamada da gelsin. Cana söz tapar onda ırlarını ayıp verdim o jakşına. Ebe degen var mı? Degen sen düştüğün gün gülüm sürüp degende taygilerini çakırıp koyup deyip koşu siyahtır gene ya jakşıken. Ben ebe... Çükçeden kaldım da. Yok. Bana var jakşılık degen toktu koydu eken. Ne diyeyim ben oğluma... Geliniz. Geliniz anlamese. Ne oldu? Bana bak siz mi? O? Ben aytmamız için aşağı tutmasın. Şaşmattı ne o da böyle söylüyor. Anlamese 2 jaşka öküldük kılgan ökül enesine mikrofonu uzatayın. Ökül atası Rusya jirgesindeken 2 jaşka kabul dilek kağlap altın şaketleringizde taşırıp koyunuz. Балдарыма эмне каалайт элем? Каалайм биринчи, анан кийинки жылы көбөйүшүп, дагы ушул тойдо, ушул убакта дагы жолугушайлык да 5 тойдо, анан эми баягы айтат го тиги өкүл атаны да тандашып, чоң кызматта мындай деп, между прочим, силерге аябай повезло. Ушундай эле үйгө кирип кете бересиңер, кирип чыгып балдарымдай болуп, мен бүгүн өтө кубанычтамын. Ушундай балдарым үйлөнүп атканына өзүм дагы таң калып жатам. Эми өкүл ата болуп
нар жакты. Ушу шакектерди Кудай буюрса эми как положено подарок беребиз. Ооба расчётту эми бүт расходторду төлөйбүз. Бактылуу болбой жаш. Жасабасың. Рахмат өкүлөнөгө кол чапыңыздар. Өкүлөнө мен түшүнбөдүм да сиз туурабы деп күйөөбара достун айттыңыз го. Алдагы тура деп болду. Рахмат, аябай жакшы сөз болду. Өкүлөнө аябай жакшы каалоо тилектерди айттыңыз. Анда эмесе мен бүгүнкү той башка тойлорго окшогон өзгөчө той болмокчу. Мен кийинки микрофонду Баланын жакын досуна айтпайсызбы, бийчи кереги жок экен. жок, ал сүйлөй элек ал. Мен жок болсо. Болсо кел. Подружкасы отурсам болобу же? Кийинки микрофонду күйөөбүздүн эң жакын досуна узатайын. Geliniz, Ayşe Atası'na aябай окшош экен. Geliniz. Каалоо тилеп кала коебуз эми бирisi, мындай бактылуу бол досум, аяшым, биз балдардын атынан майтофон дегендей. Geliniz. Жакын досум бактылуу болду. Зато мен деле көп расход болдум. Полный карточка төлөдүм го турабы? Рахмат, каалоо тилектерге чоң рахмат. Эми ого шашпай туруп берем азыр. Мен калып кеттим дейт. Келиңиз. Gelinizin en yakın kurбусуна mikrofonu uzatamın. Geliniz sizce. Менин кааларым бактылуу болушун, жана жашнакай ынтымактуу, ырыс кешиптүү жашнакай үй бүлөлөрдө болсун, келечектери кең болсун, жана аябай бактылуу талай ынтымак ырыс кешиптүү үй бүлөлөрдө болсун. Мен кааларым ушу Кадырбек агай жашнакай үй болсун. Рахмат, чоң рахмат. Өкүлөнө сизге уруксат беребиз. Күйөөбүздүн достуна дагы рахмат. Келинибиздин курбу кызына дагы чоң рахмат сиздерге. Өмүрүңүздөр узун болсун. Сиздерге даярдалган дастаркандардын алып отуруңуздар. Шашпай, көзүгө жетет. Сегин жашаса керек, бул жашаса керек. Рахмат. Анмесе, эки жаш. Сизге да чоң рахмат. Орундуктардан орун алабыз. Барыңыз. Кага келип кеткен. Колунан барма? Не oldu? Beni gibi uğraşıyorlar. Öyle mi? Beni gibi uğraşıyorlar adamlar. Rahmat.